William F.O.N. Kumoyi. Hallelujah. Now, your thought, the pastor was talking about, he was talking about. Mi recevait nyanye glo pasole, mi ofa nya glo mole. Mi awonya mema yikenye nutukwenye numa o yodo nutega. Eye kijao ndofu mi abetaro jinua akoto ano tepe mafa toe. Mi awonya mtefo lamao. Eye Kristo di Jose sikele miamela a mi mianye no tefo lawe. Eni me konya bagbe a. Melepo Calvary pe do na be kutete le nya pe agbe o me. E no ko se me nya teku fika mi awde. E mi amema o ame yo ma vola ma vona leke o no kakele jo no kakele ji yimla. Mi wo chachiabe yo aje afeto ayome amesike mele yo mela totro melio fika ke mi ayi ne me degbe pa ma ope nyala me khwesebe mi awela ye ma ope nyanyi be pa de lao me dogbe da be gbogbo kokebe so na poto ayeji ano bibile nya pa gbe o mele Yesu penkome. Father, we thank you for this service. Fofo mi da pe no le subo eta nti kokebe subo ya ikele ine amo kasa apeto me dogbe da benu si anu ike oduko hian lendi yala fofo twena o le de la Yesu penkome. Your people Dukowa and the apoto alike mafa toe de kema chanyele me o fearful. amale kema ye fofo na tolo me o. And Lord, I pray every purpose you have decided for everyone, you will fulfill in Jesus' name. Make my brother there strong. Make my sister there strong. And nothing will be able to stand before you. That Lord, everything your body, everything your plan, I pray every boy, every girl, every young person, every young Ametiki devi mesiame wena wo le Yesu penkome apeto glorified in every life. na won kontina kole nya pa gbe o me apisi ke mia ye a mia do me to de pepe du sia du me nto le pepe me kope sia kope me le du ta le pepe ike mia ma po anola apeto mia poto ano do mu ji do koko ya ye ken ne to de mia me a na poto no mia me to idale Yesu penkome apeto pede nu tinye na pede toji no a o katanchi be wa anote ano lolo nuom tutututu le Yesu penkome me de akpena o de don tiata le Yesu penkoji ye to gbedale. God bless you. Maujira mi Mateo pa gbale ta mo yenne makle pepe yenne liana mi Mateo pa gbale ta mo wenne pepe yenne lia Yesu dogo eye wo po amegede la epe do me tro de wonu eye wo dagbe le wo pe dolele wonu nenya be la me ga poto gbe wa ndi ya Yesu le haya o le yoto o Marko pa gbale ta me nyi pepe gbanto Marko pa gbale ta nyi pepe gbanto le keke maome esi ame ha gan de vala na ne keme le wo si be wa du o Yesu yo epe nu son la o va egbo gblo na wo bena pepe velia nye do me tro de ame hala nu ti elabena egbe nye nkeke eto agbe wo le nu ti nye eye nane ke me libe wa du o keke ton li aye ne mie don wo
ne demo na wo be wa yi reyi la ne me demo be wa yi do me reyi la be afetro na ga tron le mo di o ya ko Luka pa baleta ma sheke pepewi de kelia Luka ta sheke pepewi de kelia glombe ke etia me hala jesi la wo je yo me eye wo kho eye wo pe nu na wo le fia wo fonu na o le ma fia do pela nu ti e fonu na o le ma fia do pela nti e degbe pa ma wo pe nyala na o le sia megbe a eye wo dagbe la mesi o kata hia gbe dadala nu ti pipi ya o kata mekle na mi le ta fofofo ya o me a de ya pe ma wo nya pe tanyenye Christopher dome totora menu pakple nu dudu nana amehao no me toye ma ade afia milem nu ma unya yame nu gbanto Christo tro dome yododono o Christo tro dome eye wo dagbe le dole la onu elabenu kata wo penu wonu blanyine ekpo nu blanyina o eye Christo be dome totoma gakotoli egbegbe Yesu kponu blanyina dono o nu velia miakpo nu nana ameo wadu to yefe belele na meme alesike ona nu amo duna elabena ele abename Yesu le abename emele kokom na wa Yesu nya mesike le abename elabe twa dele mename ye nu tonlia miakpo maupe lamese dodo maupe lamese pe dodo mawo dodo ade to dadi yikenye lamese pe dodo wowo na amekoke o katsa si o le pe nu babla la te nya ba pagbanto adi woto na se apagbanto a lesi Yesu tro dome yodo dono alo dagbele dono o nchi na me kpo Yesu a Yesu trois dome da mo nchi no ameton ye mi akpo la pama nu gbanto mi akpo doyoyo pe nu gbetoto sike Yesu wona me o ebelia mi akpo mesio oyo dola pani nono dejie nenye bo poto no Kristo agbo eye mi agakpo enu ton lia yikenye amesio dagbe nu o dagbe le la ale siwa ano dejie nu gbanto Kristo ike trois dome la pengbe dodo be ya adagbe la meunchi Yesu de nu tepe wolaye eye nye Kristo me keme tronao amesike le nenema echova yi egbe so ide mavo nu kata odonu gbebe ya yodomi fika odonu gbe alo Mateo tamenyi pipi ame andrelia eye Yesu blone bena nyela megbona madagbelenu megbona Mateo tamenyi pipi ame andrelia megbona be madagbelenu ele popom na avafia ya yikeva egbo eye avafia ngonola ya ba Yesu gbo eye nkonola ya ba Yesu gbo alo Kristo to ikeva Yesu gbo amesia meko yikeva Yesu gbo egbere Yesu mechana memeo amesike donugbe globede yekpoto amesike gakpoto gbona nyanyo na meyo kata vana me ya magbola ega nyama pepe glom na amwo na ameya na miao an abaleke won glona wene abaleke wo glone ole glone miao ha egbe la mesia mesike le toji le maonya semle ndi yala ebe na atemva kola nya ha megbona bena madagbele enu egbe ya Yesu adagbele nu o hallelujah adagbele lu bo wonchi adagbele nchila wonchi eye ayodo adagbele nu o blibo le Yesu pen comme Marco ta sheke pepe blave vove Marco ta sheke blave vove lia eye enu otwane fua jome ple etome bena ya wi ke ne atenwi awonanela
kpɔ miaƒe nublanui ne naxɔ nami awò. Eya enye vito aɖe, vi fofo aɖe si ke evia gbɔgbɔvɔ nɔ enyamam eye adzigbodɔ le ɖevia dzi eye etsɔ nɔnɔme ya va ɖo ŋkume na Yesu be nusrɔ̃lawo womete wɔ naneke le ŋuti o esi ke Kristo va. Nɔvinye magblɔ na wo be ɖi lekeke nye kaka yiwo mekpɔ ɖo ŋuti na woa ne Yesu ya va nakpɔ ɖo ŋuti nɛ. Nakpɔ ɖo ŋuti nɛ la mebe ɖe eyi ke ame yiwo nu metsi kɔ na woa wohã nu matsi kɔ na o. Vɔ ame ɖe ya lãme la nu la tsi kɔ nɛ. Vɔ ŋutsu ya nyakpɔ be dɔléle ma ɖe eya ye boŋ ye la na ta. Dɔléle aɖe ye boŋ ya na ta. Menye ame si ke lãme le dɔlém la ye la nukɔ la anata o. Hallelujah. Mele kpɔ wɔame ma le afi ma be manata o la. Edɔ ma ɖu dziwo lo ma wu o. Lãme gbegblẽ ma dɔléle ma. Oh, woawo boŋ ye la ƒo ta gba la dzo. Eye Yesu ŋutsua gblɔ be Yesu ne ate ma wɔ nane la kpɔ nyaƒe nublanui naxɔ na mi. Bibla vɔvɔtɔlia Yesu gblɔ nɛ bena Yesu gblɔ nam bena Yesu le gbɔgblɔm na wo hã bena Yesu le gbɔgblɔm na mi bena Yesu le gbɔgblɔm nɛ bena ne ate ŋui ame si xɔe se la atem awɔ nu sia nu. Ne ate ma xɔe se ko ne axɔe se la ate ma wɔ nu sia nu. Eke ne le xɔxɔm le sesem le ndi ya gblɔ be mele xɔe se la mele xɔe se Hebri tɔ ƒe agbalẽ tame 8 Hebri tɔ ƒe agbalẽ tame 8 kpekpe enyilia gblɔ be Yesu Kristo nye yama etsɔ va yi egbe kple mavɔ magblɔ egbe kɔ asi ɖa ya dzinu ame enyi ame keke blavevɔ anyilia dzia aƒetɔ la ayɔ dɔ o ebe metrɔ o. Novelia ke nyakpɔ le teƒe ya novelia ye nye ŋkɔ gbedede si ke nɔna anyi alo dedie nɔnɔ yi ke nɔ anyi na ame siwo nuwo dagbe le nenye be wole aƒetɔa yome. Ele be miase nane gɔme. Ame yiwo Yesu dagbe le ŋuti ɖe leke wowɔ ɖo nu mae nasrɔ̃ le Bibla me. Wotsɔ ɖokui na aƒetɔ la tsɔ yi ɖa ame yiwo xɔ gbedada. Kpɔe ɖa Marko tawo kpekpe blatɔ vɔ ɖeke. Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena nu ka dzim nele be mawɔ na woa. Ekpe ke safia la lɔwo me nu ka nu si ke na xɔ ɖe ye nye nu si ke na gblɔa egɔ be nu le bia nanea eye na xɔ. Yesu gblɔ be nu ka dzim nele be mawɔ na woa. Ŋkuagbatɔ la ɖo nu ne bena Rabuni bena makpɔ nu bena makpɔ nu la kpekpe bla atɔ̃ vɔ ve. Yesu gblɔ nɛ bena xeyi wo xɔse la ɖe wo. Xeyi la nɔvinye wo xɔse la le ɖe wo. Wo xɔsea ele ɖe wo le ŋdi ya. Mebe ewɔe na wo vɔ. Azɔ mikpɔ nu si ke Yesu ŋutsu ya wɔ ɖa kpekpe abe akpa mamlɛtɔa gblɔ na mi be enumake esi wòkpɔ nu la edze eyome edze Yesu yome le mɔ la dzi. Megatrɔ yi ɖe trɔ̃subɔsubɔ me o lo. Ŋutsua megatrɔ gbogboe ɖe zame o ɖoƒewo dzi o lo. Megatrɔ gbogboe ɖe habarabarã dodo me o lo. Megatrɔ gbogboe ɖe dzokasasa kpakple bokɔwo gbɔ o lo. Esi ke ɖe la Yesu dagbe le nua ye wòkpɔ nu la edze Yesu yome le mɔ la dzi. Nenema ye wowɔ yi ŋkɔ ye ma. Nenema ye wowɔ ye wokpɔ dedie nɔnɔe ma. Yohanes agbalẽ Yohanes anelia kpekpe blatɔ vɔ ɖekelia eye esi ke woyina le eƒe dɔ la va kpee eye wòka eta nɛ bena viwo la le agbe. Viwo la le agbe
your daughter, Mebe fio nyɔnuvia ele agbe. your wife, your Srɔ̃ŋutsua, srɔ̃nyɔnua katã anɔ agbe. and you yourself, Eye wo ŋutɔ hã anɔ agbe. perfect Anɔ lãmesẽ blibo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. man had come Ŋutsu ya to the Lord eva Jesus, Aƒetɔ Yesu Kristo and gbɔ. this man left Ye his ŋutsu ya son, seek eɖe asi via yi ke lãme le gblẽ ɖa and he ɖe appealed dɔba to dzi. Jesus, Eye that wòva Jesus will togo come Yesu and heal gblɔ nɛ him. be wòada gbe And le ye via Jesus ŋuti. said, Yesu "Go gblɔ your nɛ way. bena Your heyi son liveth." viwo la The ele man agbe. believed Ŋutsu that. ya xɔ nyama When dzi you se. believe the Nɔvi ne xɔ proclamation Mawu of the ƒe word of nyagbɔgblɔwo God, dzi sea, you'll be healed. wo lãme la sẽ. And then Ekema he was going. ŋutsu ya nɔ yiyim. Enɔ yiyim le aƒe me yim lo. Evɔ yeƒe dɔla ɖeka ƒu du tso aƒe me kaka va togo le mɔdzi be amegã eku gbɔgbɔa edzo lo eviwoa ele agbe. Kpekpe bla atɔ̃ vɔ ve bla atɔ̃ vɔ ve. Tete wòbia gaƒoƒo si dzi wòka ɖe me nɛ la me tsito. Ekpea edi be yeanya gaƒoƒo tutututu yi Aƒetɔ la da gbe le ye via ŋuti. Eye wògblɔ nɛ bena etsɔ le gaƒoƒo adrelia dzi, nudzala dzo le dzi. Etsɔ le gaƒoƒo adrelia dzi la, esi ke woyɔ Yesu ƒe ŋkɔa, dɔlélewo aƒo tagba la dzo. Nyabia sie nye bena esi ke Aƒetɔa, esi wòdze si be ye via Yesu yɔ dɔ vɔ nu ka wowɔ, kpikpla tɔ̃ vɔ tɔ̃lia, tete fofoa dze si bena enye gaƒoƒo ma si dzi Yesu gblɔ nɛ bena viwo la le agbe eye eya ŋutɔ xɔe se kple eƒe me blibotɔ katã. Ekpa leke ame yawo woyi ŋkɔa, esi ke Aƒetɔa da gbe le wo ŋutia, ekpɔ afɔ yewo ɖea, ebe ya ŋutɔ xɔe se kple eƒe me blibo la katã. Nu si ke Aƒetɔ wɔ nu gã aɖe, ne wɔ nu nyui aɖe na amewo alea, nu si ke ewo na wɔa, yenye wo ŋutɔ kple aƒometɔwo ne dzi be dɔyɔla ne kple dɔyɔyɔa ne tsi anyi na yea, ne nɔ anyi na yea, ele be na eye ne va Aƒetɔa gbɔa, wo ŋutɔ esrɔ̃wo, viwo, ƒometɔwo katã la, azɔ miaxɔ Aƒetɔa dzi se. Miakpɔ Tamashekea, Yohanes ashekelia, kpikpi blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia, Yesu se bena wonye dogoe. Ŋutsu ya ye ŋkugbana ye Aƒetɔ Yesu da gbe le ŋuti le ŋkugbagba be dɔa me. Eye wòtɔ ƒoƒoƒo eye wòkaka nya kpakple sefialawo le gbedoxɔa me. Be esi ke nu siawo tɔgbe keke adzɔ kpa, yewo mese nu sia tɔgbe dzɔ kpɔ o. Be ŋutsu ya be ɖe Yesu wɔe nam la. Yesu wɔe nam la, eye wonɔ dzidzɔ kpɔm. Wonɔ dzidzɔ kpɔm vɔ woawo dzi be yewoakpɔtɔ anɔ yewo be nukɔnuwɔna xoxotɔawo dzi. Wodzi be yewoakpɔtɔ anɔ subɔsubɔ ƒuƒlu yi meɖe na amewoa be agbenɔnɔwo me. Eye azɔ Yesu va togo ŋutsu ya le gbedoxɔa me be azɔ esi ke ne xɔ Mawu via dzi sea, keke bla tɔ̃ vɔ adea. Ŋutsu ya ɖo nu na Yesu gblɔ nɛ bena Aƒetɔ, ame kae nye si bena maxɔ edzi ase mahã? Yesu gblɔ nɛ bena ame si nekpɔ kple ame si le nu ƒom kpli wò la, eya ye. Keke bla tɔ̃ vɔ nyia, ke egblɔ bena Aƒetɔ mexɔe se. Aƒetɔ mexɔe se. Eye wodze klo de taku nɛ. Nɔvinye le kpɔ nu yi ke ame yawo wɔa, esi Aƒetɔa da gbe le nu vɔa, esi ke woxɔ Yesu ɖe woƒe agbe me, wotsɔ wò woƒe Aƒetɔ ye wode ta gu nɛ. Gakpɔ Luka ƒe agbalẽ ta nyia ɖa, kpekpe bla Luka ta nyi, kpekpe bla tɔ̃ vɔ nyia. Eye ŋutsu si me gbɔgbɔ vɔ̃wo dogo le la, ɖe kuku nɛ bena yeanɔ egbɔ. Ke Yesu do mɔe gblɔ nɛ bena keke bla tɔ̃ va sheke trɔ ya ƒe wò me eye naxlẽ nu siwo Mawu wɔ na wò la afia.
eye wòdzo yi ke le gbeƒã ɖem nu siwo Yehowa alo Yesu wɔ nɛ la to du blibo la katã me. Nu ya ye ameawo wɔ va yi esi Aƒetɔ da gbe le wo nua. Womegblɔ be o haleluya la fifia lãme sem nam fifia me haya o magagbugbɔ yi nukoko me. Awo megatrɔ yi ɖe nukoko gbɔ o. Eminyea ame yawoa woyi nu si Aƒetɔ gblɔ na woa ye woƒe wɔ. Aƒetɔ be ke yi aƒemetɔ gbɔ eye nu sia nu si ke Mawu wɔ na wo la gblɔe na wo. Nu siwo katã Yesu wɔ na wo agblɔe fia wo. Ta nɔvi meyi ave kpɔ be o be Petro lolo ŋutɔ lo Yohanes nyamegã lo apɔstoleawo ɖeke lo ao Yesu ye nyame si ke ŋuti míaɖe gbeƒã atsoe na amewo ɖe gbeƒã nu si ke Yesu wɔ na wo keke bla nelia. Ke esi ke Yesu trɔ va la ameha la xɔe kple dzidzɔ elabena wo katã wole lalam. Ekpe ŋutsu ya yi gblɔe na ame sia me kaka nya la fi sia fi ke ame yiwo katã nɔ Yesua lalam la ekpea wola le kpakple dzidzɔ ta nenema pɛpɛpɛ wohã na wɔe ma. Azɔ ke ne kpɔ Mawu ƒe katutu gaɖeɖea ne trɔ yi amewo gbɔa ke nɔvi nyamenya gbɔgblɔ megali o lo sakple sasa megale o. Nu yiwo maɖe vi na amewoa meganɔ nu me na o. Yesu yi ke nane vo yi ke na lãmesẽ na o. Yesu yi ke ɖe o tso dɔlélewo katã kple teteɖeanyiwo katã mea yeƒe ŋuti nya yina ɖe gbeƒã na amewo. Nu tɔ̃lia ye nye gbeƒã ɖeɖe kpɔkpɔ kpakple dɔyɔyɔ blibo. Esi Aƒetɔa eyɔ dɔ amewo vɔa eda gbe le wo ŋuti vɔa ame mawo me egbea wola haya etsɔ wola lãme la gblẽwo egbea wola fɔ etsɔ lãme la gblẽ awo me nenema ye wo le agbea nɔm elabe nu yi ke Aƒetɔa wɔ na woa enye nu blibo. Yohanes 3:14 Yohanes 3:14 esi ke Yesu va kpɔe le gbedoxɔa me la meve kpɔe le ahanuƒe lo. Yesu kpɔ ŋutsu ya le fi ka gbedoxɔ me meve kpɔe le vodukpa ɖe me wo lo. Yesu do goe le fi ka gbedoxɔ me. Yesu meve kpɔ amea le kpolowo ƒe aƒe me o. Esi ka Aƒetɔ da gbe le ame ya ŋuti vɔa Yesu to atɔ kpɔ ŋutsu ya le gbedoxɔ me gblɔ nɛ bena kpɔ ɖa wo lãmesẽ megawɔ nu vɔ̃ azɔ o. Elabena nu veve age ɖe agbewo me. Ehe dɔyɔyɔ va na o. Eda gbe le ŋuti o. Etsɔ nu vɔ̃wo ke o. Eda gbe le nuwo eye ne vo o. Eda gbe le nuwo eye wotsɔ nu vɔ̃wo ke o. Ta Aƒetɔa le gbɔgblɔ nɛ bena esi ke ame nu veve age ɖe agbewo me ta esi ke netrɔ zu ame dzɔdzɔe le Kristo Yesu me ta la esi me ke Aƒetɔ tsɔ dzɔdzɔenyenye tso dziƒo tsɔ do na o to ame nu vevea me ta la egblɔ na ŋutsu ya be ɖe lãmesẽ vɔ lo menye be o da gbe le nu ɖe koe o vɔ exɔ ŋusẽ be megava wɔ nu vɔ̃ azɔ o ke le gbeƒã ɖem nɛ be hei megawɔ nu vɔ̃ azɔ o megada alakpa azɔ o meganɔ mo blem azɔ ke o meganɔ kɔ dam ke o meganɔ sedzi dam ke o megawɔ nu vɔ̃ azɔ o bena nu vɔ̃ɖi wosia naga awɔ o ta nenema wowɔ ye lãme alo dɔyɔyɔa tsi anyi na wo lododo ƒe agbalẽ ta ne kpekpe lododo ta nelia kpokpoe blave vinye le to ɖe nye nyawo nu eye nàƒu to anyi ɖe nye nuƒoƒo nu le vɔvɔ ɖeke lia womegate ɖa le ŋkuwo me o dzra wo ɖo ɖe wo dzi ƒe gogloea ƒe
Now you take your Bible, Aso na cho you read the Bibla. Bible, Akhle na Bibla you gbe look si at the agbe. promises of Ngbedodo God yo every kata nye day, mau to le teƒe ma. the precepts of Mau God pe every day, the amegbonono, prophecy of the mau pe word nyagbodi yo every kata day, le and we Bibla look me at what the nano word mble dem has tso nti proclaimed unto aye you, ano how you ought to live, gbefa and you dem will de ke not pe allow nyatia the ye nya word mau to nya ya depart afia from o your eyes. alesi na no What's the agbe result of eye that? ne Look lesi at okata verse omde nu 22. kela togocho For mena they o are ela life bena unto those ne that lesi find okata them, omla and agbewa nye na health mesi to okata fasi all sueji their la flesh. eye wo wu That adɔ is wo pe how nu ti we la blibo la maintain leke the amewo wɔ eya ale amewo wɔ eya ye dɔyɔyɔ nanyi na wo Salomo alafa ɖeka kple ame tɔ̃ kpekpe gbãtɔ Salomo alafa ɖeka ame tɔ̃ kpekpe gbãtɔ agblɔ be lubɔnye kafu Yehowa nu sia nu si ke le menye la ne kafu eƒe kɔkɔkɔe la kpekpe velia gblɔ be lubɔnye kafu Yehowa la nɔ kafu Yehowa megaŋlɔ eƒe nu nyuiwɔwɔ katã be o kpekpe tɔ̃lia ame si ke tsɔ wo vodadawo katã kea wo eye woda agbe le wo dɔlélewo katã nu kpekpe enelia ebe ame si ke ɖea wo agbe tso gbegblẽ me eye wòtsɔa amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔna na wo kpekpe atɔ̃lia ame si ke tsɔa nu nyui ɖia ƒo na wo amegã koko ale bena wo ɖekakpuinyenye gadoa yeye abe hɔ̃tɔ ene egbea ke akafu Mawu gbe sia gbe nenema na wɔe dɔyɔyɔ ana anyi na woe ma anɔ dakpedada fia Mawu esi ke anɔ subɔm ye dɔyɔyɔa anɔ anyi na wo anɔ Mawu kafu Mawu subɔm kple gbedodoɖa ale lãmesẽ bliboa atsi anyi na wo ye nenema agbewɔa anɔ yi ga dom ɖe dzi anɔ yeye wɔm gbe sia gbe be hɔ̃tɔ ene. Yohanes gbãtɔ tamatɔ kpekpe 8 elabe mienye bena ame sia ame si ko dzi tso Mawu me la mewɔa nu vɔ̃ o megakpɔtɔ ganɔna nu vɔ̃ wɔwɔ dzi o megakpɔtɔ nɔna agbe xoxoa dzi o megakpɔtɔ nɔna de xoxoa zãm o abe trɔ zu nuwɔna yeye le Kristo Yesu me elabena ame aɖe le Kristo me la etrɔ zu nuwɔna yeye nu xoxowo katã nu va yi eye kpɔɖa nuwo katã zu yeye mebe nuwo katã zu yeye le agbo me la nuwo katã zu yeye le agbo me fika wɔme ma ɖe ʋuʋuasia ɖe hatua kpɔ menya be ne le to dzi la nuwo katã zu yeye aƒetɔa adzra wo ɖo be magava ge dze nu vɔ̃ me o magava subɔ Satana o magava yi ɖe agbe xoxoa yi ke nɔma ameha ʋualea magava nɔ agbe mawo ke o eye wo ya nanɔ agbe na aƒetɔa ebena be mienye bena mienye la to nume toto me la mienye to nu si aƒetɔa fia mi la me bena ame sia ame si ke wodzi tso Mawu me la megawɔ nu vɔ̃ o ke ame si wodzi tso Mawu me la eya léa ɖokui nyuie nenema ye wowɔ ye ma nenema ye wowɔ ye dɔyɔyɔ atsi anyi na wo eye wokpɔ lãmesẽ blibo nenema ye wowɔ ye Mawu ƒe ŋusẽ nɔ agbe me na wo eye wodzra wo ɖokuiwo ɖo ye vɔ̃ɖitɔ la makasi wo nu eye Satana vɔ̃ɖitɔ la magakasi wo nu o magakasi wo nu o gblɔna be amen makasi nu o la Satana magakasi nu o la dɔyɔyɔwa anɔ anyi na wo naneke tɔ makana le ŋtsiwo la eye nu yiwo katã aƒetɔ tsɔ na wo anɔ anyi na wo de dzie le Yesu ƒe ŋkɔme haleluya akpa belia na Mawu nya ye nye nunana alo nuɖuɖu si ke wòna amewo elabe eléa be na me nɔvi se gɔme be Yesu na amewo nu woɖu be wòana wo ŋusẽ nu ame etɔ̃ miagakpɔ le teƒe ya nugbãtɔ miakpɔ nuɖuɖu si ke nana ame lãmesẽ evelia xɔse ƒe nuɖuɖu si ke ana be miaƒe dɔyɔyɔwo anɔ anyi na mi nutɔ̃lia lãmesẽmenɔnɔ egbea ne bia dusilawo be nu ka yewo ɖuna o elabe wodzi be yewoanɔ sesĩe yewoanɔ wo dzoe alo yewoatem anɔ gbedzi ne yewoatem asi dzoa alo awɔ dɔ yiwo be yeawɔa habe nu li wo ɖuna ta nɔvi nenema ke ne woxane be dziƒoa
nu ka yo duna o kokko nyenye yenye ndudu ano dugbe siagbe eye ma nya kpo be nudu ke che be nya du be nya no kokwe na chifu pakpakpa toaji woto na senyu nya kpo nudu yike nanami lamese ekpe apato globe nkeke tonson ame ya ole gbonye nyemedi be ma dasi le untu domere yio alebena nkume magave trona o eyo ave janyi le monjio ende fiambe nududua enana menu se no binye kpo dowowo pagbale tawe ne pepe wiandre dowowo pagbale tawe ne pepe wiandre liya gakela mejujo da sedidi le dokuinu ti o le esime wo wanyui eye o na chijaja mawema enana mi chijaja mi tojifo plenu papa benanu ka eye o chonu dodo ple jijo yo mia pe jiwo me fun mawe haya e amesike dans le umla me kwa jijo amesike me duwa nu nyi de tefe wo a amema mano sesi ne ha o mano jijo ha kpomo tamia nye be hafi mia no sesi de eye mia no la meseme ya mi hia no dudu ma untoko ha enana mi no dudu dowo tamna be vandre liya pepe blaton voton dowo pa pale tabla be vandre pepe blaton voton liya blombe eye Paulo le ti demfo na wo kataba sede nu ke ayo be wa chonu adu ke glo na obena egbe nyen keke wie ne agbe miele lalam eye miele nu titi doji eye miedena ne ke nu me kpo o wono ahum ya sestende pe kokime eye ono fofo malegbebebe o mega dena ne ka nu me o keke gbanto velia ton lia kakaka ba sede keke wie ne lia gbe amanoli nanyebe ame kunao ame bebide kunao le nu kaka taple bebe sese mata omega te anadeke numo nududu ko hamega jiro na o enwala nanyi ga ko maga tem maga jiro go hambe yo adu go ha o eye bibla wete blote fe be nan keke wie ne agbe yo o mete naneke numo eye o mete naneke numo eye enwa webe Paulo va le kuku dem na obe midunu no katakeke platon vonea eya tame de kuku na mi bena nyacho nu adu nu kata la be esia nyo na mia pe lamese tunane tunu duduade denane nume la be ya nyo na wo lamese ela bena nya dometwa de kepetada de kago hamabu acho yepeta o amare ne gbona na raja gbo bena amen eya ta o chondudu nanamido eye be mia dunu dudu pito dudu keche kame keche ya alebena nyata no sesie nu velia te pe ya yenye khosepe nu dudu bena nyape toyoyo na nwanyi na mi ta se komebe nu dudu li na foto gake anu dudu ade agali na khose machofia we Mateo etane tepinelia Mateo tane tepinea eglo donchi blonawo bena onwule dibe amegbeto manu agbe ne abolo dede konu o bea mi manu agbe de nu dudu fodometoa dede konchi o egombe agbe bubu gali le muchina hagodo tabe na bomla nyasia nyasi toago choma ope numelanu chi nukata romato pagbaletawo pepe wiandrelia romato pagbaletawo pepe wiandrelia
elabena xɔse tsoa nyasese me nyasese tsoa mawo ƒe nya la me xɔse la tsoa nyagbɔgblɔ alo nyasese me xɔse si ke aɖewoa etso nya si ke sem nele gbɔ eye nya si ke sem nelea ye la ahe xɔse ade me o eya ye ana be o xɔse atsi ɖe dzi na o eya ta xɔse tsona nyasese me nya si ke semi lea etsona mawo ƒe nya la me eye miakpɔ be nutsila li eye natsɔ abolo ana nutsila eye mianye be mentsina ɖeɖe koe o miaƒe luʋɔ hã le afi ma miaƒe gbɔgbɔ hã le afi ma woawo hã hiãna ŋusẽ abe aleke abolo yi mi ɖuna dona ŋusẽ nya be ŋutilã abolo hã gbɔgbɔmetɔ hã li miabia se nye bena kɔ asi ɖa ɖeka me ɖe zi nenie ne ɖuna mawu nya ƒe aboloa ya eɖuna abolo gotatɔ na ŋutilã woe atɔ nyi be ŋutilã tɔ koe anɔ anyi kakakaka kɔ asi ɖa ɖeka gbe koe nava ɖu gbɔgbɔme ma boloa zi ɖeka le kɔ asi ɖa me zi ɖeka le kɔ asi ɖa me eye edzo ɖa gbea kpawo blaɖa kpawo miama ɖo mi le kaka kɔ asi ɖa gbe gɔ hã gbɔgbɔmetɔa menana nya be luʋɔwo ke nenye be ale ne le wɔm na wo luʋɔa ɖe ne ne le wɔm na ŋutilã hã nenema ɖe leke nanɔ ɖo ta se gɔme be xɔse ƒe nuɖuɖua ele be mianɔ ɖum gbawo tso gbe eye mi va sena le nya be mawu xɔ me gbedoxɔ me eye nu yiwo katã srɔ̃ mi lea ɖe nɔvi ne trɔ yi aƒemea ve ʋu bibla nagatrɔ axle mawunya elabe mawunya menyina me be xɔse yobe gbagba le tabla vevɔtɔn kpekpe wuieve Yob tabla vevɔtɔn kpekpe wuieve lɔ le afi ma bena nye mete ɖe aga tso eƒe nume ƒe sewo o eye medzra eƒe numenyawo ɖo wu nye ŋutɔ nye se tsɔ wu nye nuɖuɖu gɔ hã ebe ye dzra yeƒe nya ye tsɔ bubu vevie nyenye asi xɔxɔ na mawu ƒe numenyawo tsɔ wu ye ŋutɔ yeƒe nuɖuɖu gɔ hã eya ye tuna ame be xɔse ɖo nenye be xɔsewoa ele tsi ɖo nenema la ana be dɔyɔyɔ anɔ me o eye mawu ƒe nu nyuiwo kple dɔmenyɔ katã akpɔtɔ anɔ dzadzam kɔ ɖe agbewo dzi nutɔlia nyakpɔ le teƒe ya yenye nuɖuɖu si ke ana be nyanɔ sesie ekpea ne akpɔ dusila alo kametela ɖea woagblɔ na wo be yewoanɔ sesiea ne be yewoate manɔ lãmesẽ mea woɖua nu le gaƒoƒo ke dzia me womlɔ anyi le gaƒoƒo ke dzia me eye wowɔa numetoto alo tea kame le game ke dzia me eye womenɔ anyi kura nɔ nu ɖum aɖu nu ko yakayaka eye gasia game amlɔ anyi wome tea kame o eye nuɖuɖua atsɔ ami geɖe ade lãme na wo ekpea nenye bena ele nenema woma gate ma kpɔ ŋusẽ ate ma anɔ edu sim o nenye be ame mawo bɔbɔ nanyi anɔ tele kpɔm eye kaka ame aɖewo wotsɔna gaƒoƒo wi asieke le kɔ asi ɖam ɖeka me anɔ tele kpɔm gbã wonɔ enuwo kpɔm vɔ me ɖeɖe koe vɔ woƒe ŋutilã yiwo tsɔ da ɖi ya womele agbedeme me o wobɔbɔ nɔ anyi amlɔ anyi ta ne be yanɔ lãmesẽa me la ele be aɖuna nu ɖe game dzi eye natena game ne hiã azɔna nenye be hiã ta se gɔme be míaƒe nuɖuɖu anyimɔmlɔ míaƒe dɔwɔnawoa wo katã wɔa dɔ ɖe ame be susu dzi ana be susu aɖana alo susu anɔ dɔ wɔm nyui alo manɔ dɔ wɔm nyui o vɔ nenye be tɔkoe nye be aɖu nu eye abɔbɔ nɔ anyi aɖu nu abɔbɔ nɔ anyia ana be ŋutilã katã eloko la va ami koe la va yɔ lãme no kekekeke eye susu me katã la va tsi kpɔn ta nuɖuɖu
si ke anabe alo kokwenye bandudu si kana be nya chena chifo Yohanes Yohanes pagbale ebe mi ka chakpakpa na no dodo si ke o duna de foto me de konchi o na no binye se gome be de menye be na no anya no peplim na no dodo foto me to de ko tanchi o popumla ebe nya pli kana akpema wotike mau pe vila anami elabena eya ye fofo la tia pepe bladen vo etonlia ehia ebe nutila ebe gbogbo la gbo agbe nutila menyona ne ke Yohanes agbele ta ma dema pepe bladen vo etonlia ebe ga ke gbogbo la gbogbo ple agbe ye onye ekpe a Kristo penya enye gbogbo ple agbe na khoye penya ji se na fole penya ji na cho wo na do enya anabe na tema jiradona chifo kala cha topa gbale tafe pepe bla veya globe ebe nemela gbela menye nye la gbe amekokwa o clever agnye tonye konenyo ba gbenonoma o clean le Kristo la chicho gala nchi e ya taneme la gbe azola mega nye la gbe o ke bom Kristo ye la gbe le menye e nu siki ba gbe mele azola me la gbe le mawu vi sike lom e yo cho ye tope dokwi ke nade tanye amesi ke cho dokwi nade tanye Petro Bagbale gbanto tafe Pepe Evelia Petro gbanto tafe Pepe Evelia abe vidie won enela ebe mi cho gbogbo meno chichi ma toila na juro mi vevie bena mi achi to emeke na kokola mi paleke bibla te gbedeji bede to gbobe nye Kristo pe nu la ete pe jiji go ha elle ben na demo menye be gbesi agbe acho toto don na o na ba de o dale ma o pe nyagbo megademo nenemo bumde kwa be yenye vije e na cho ma unya tike o me touch o la anyi do ku o bebie e la bena pepe ya yi kwa bena miawe no la nyenye pepe ma sheke aju kokokoe menye jijime gbegble o menye jijime ke jia ntoto adasi ma uto dade o aw hamela enye juko na ikeli na feto enye juko kokoe juko ikenye ma untoto enye juko tohe le kekebli bua katsame ebe bi la be minye juko kokoe juko ikenye ma untoto bena mi ade be pa amesike yo mi cho bibiti me va yen tope nuku kekeli la kpo me cho nuchu wepe nuchu o afia Petro banto ta banto pepe ton lia Petro banto ta banto pepe ton le wakafu mau mi afeto Yesu Kristo fofo amesi gbogbo mi gaji le penu blani pokpo gede lanu hena mo pokpo gbagbe bu na be amen mo pokpo gbagbe to Yesu Kristo petit chichi me to me kuko do me la me pipinelia pe hena do me nyinyi magble mafodi maluhe si o jira do dinami le jipo la nami naola o jira do di le jipo nam ble mate ele do toma ele senkonye le ndia wa kafu mo be jipo ya na yigoto bo happy do me nyinyi ya na wa yo jira do di na o le jipo a bibia maton ebe ameti o jira do di to ma openu seme to koseme e pe hostel bebide ma unya le bebe la be hostel la
And it's Maunyala worketh do la by glory. the power of China mi do God to through khoseme to mo bonu faith seme. unto salvation ready to be Gana revealed kokosi ke sute. in the last Bena wa de time. atia le mamle Are we going to to get laji. to that? Aleke mia wo aiji boya o. The inheritance is Eye mia ko to me yinu iko jira dara nyina mi o. To pepe ne ara. Petro kwanto ta kwanto pepe ne ya. It says, as obedient children, not passionate Leke o le be mia wo do. according Abe to fi jenwo enela. in your Ebe abe fi do to nyanye fi do to. Nyaka no anya be cha panyi no ene okekiri atonlia ke bom abamba alesike amesi yo mi vela le koko enela. Nene ma ke mi oha mi no anyi kekiri aten le koko nyenyeme. Le nya panyi no kata me la bon ngadi be na mi no koko e la be nyela mele koko e ya nye koko nyenye yike jira na mi do akpede mi antibe mi ai jifo mi tinti papa kla mo kata kle koko nyenye a sike ma no me la amade ke makpo afeto la wa yira amesio ja lopo jime la bena wawe akpo mau ta mau nya penu dudu sike anyu nya be khose o na mi le koko nyenye me ya na be ya tema je ya tema sokpe ne agbe ma vola me yeye le jipo nya va akpaton li agbo akpaton le mau nya me la meste fe dodo wo na ame koko kata si o le fe nu bablate amegbetoa menu de kai ko nyen nu chila le si luvon le me eye gbogbo han le me tanya ben chila eyam die mi tona wo ade ka pakple keke mi ke mi lea e nya be to nya be nkuo pona nu nya be afo ozu anyi gbaji nya be nchina be nu o kata ko a wo libe nya tem awo de ka alu pakple keke ke tro domi fam yo pour kramia bo nya be luvon yenye nya be te fiade yikame se de la mole egobe na madele se pepe alo madele pochijo lame ho dile jomla ni yokata luvon mo nonata david samuel la globe na ebe o luvonye nu kata le nu kham nu kata bebe se yome wale ta luvon me nya pepe ye bebe se o alo chijo pakpo nona ta emma fi mae kekepe na meseso nona lema ye nyape lupome ye duka chijo pakpo ase chocho bebesese tinemele pochijo numo kata lupamo nona kenya be gbogbo ya eya nyape gbogbo a tiemi tona wade kakple mau ese gome aso nkuo matema ode aka kpoma wo bo nyape lu gbogbo me gbogbo ame mau tona fuanu na mi api mae mi kpona mo pa me gbono no le gbogbo ame to gbogbo kokoela jia ye mi ten wa de ka aye gbogbo kokoya tona mi ape gbogbo ja dida sami bena mi nye mau papio tamie kpobe nutila gbogbo kakpe luboli salmo tabla tempo andre lia salmo tabla tempo andre lia pepe efe ebena mi hia la mese ebe ne wa jesi wo mo la nyigba di kple wo xɔna me le dukɔ katã dome Yohanes gbãtɔ ebe lɔlɔtɔwo mele didi mele gbe dom ɖa mele lɔlɔm be dom gɔ na nuwo katã la bena ebe nanɔ sesie nanɔ ɖeke sesie abale si ke wo luvɔ hã le wɔwɔm nyuie ene azɔ nuvɔ li nutsila li gbɔgbɔ li aƒetɔ la akpe ɖe ŋuti o be nanɔ sesie lo bena be amen nɔme tɔ miaka sɔn le teƒe ya hã nugbãtɔ edo nugbe dɔyɔyɔ
na nyapenchila yo la me gblena velia nyakpo lupon kokoyao pe ntifafa eye gbogbo yo le nyonyonom la pe xɔna me ne va kpakpã tɔtɔ di taplati ŋgbedodo yi ke li na ŋutilã yiwo lãme gblẽna Mose kpakpalẽ velia tawi atɔ̃ ebe nenye be naɖo to Yehowa wo Mawu ƒe gbe ebe ekema nu siwo mewɔ na Egiptetɔ la ebe ne ɖo to Yehowa Mawu ƒe gbe pepepe ne wɔ nu siwo nyoa nu le toɖeƒe siawo nu ne wɔ eƒe ɖoɖowo dzi la ekema nyemahe fukpekpe siwo katã mena wòva Egiptetɔwo dzi la ava dziwo o elabena nyee nye Yehowa wo dɔyɔla ŋgbedodoa ya edo nugbedɔyɔyɔ na nyame yiwo kpɔ ɖeɖe. Mose velia tabe vɔvɔ tɔ̃ kple vɔvɔ atɔ̃lia ebe ne miesubɔ Yehowa mia Mawu la gblɔna be amen masubɔ Satana wo lo wo ya masubɔ etrɔwo wo ya asubɔ Yehowa wo Mawu ebe miasubɔ Yehowa nyaƒe Mawu eye ekema ayra de wo nuɖoɖo wo nonono dzi eye maxe mɔ na dɔléle be mava mia dome o. Kple vɔvɔ adelia ebe fu mage le nyɔnuwo ƒo alo woatsi ko le anyigbawo dzi o. Ebe wo agbemeŋkekewo katã de teƒe gbɔva Mateo agbalẽ tanyia me kpekpe Mateo tanyilia kpekpe ame adrelia edo nugbe dɔyɔyɔ alo gbedada nanya be ŋutilãwo Yesu gblɔ bena nye ŋutɔ megbɔna mada gbe le ŋuti kpekpe nyia ebe aƒafia gblɔ nɛ bena aƒetɔ nyemedze be nava ge ɖe nye xɔ te o ke gblɔ nya ɖeka ko ne nye dɔtsɔla ƒe lãme asẽ gblɔna be amen le radio gbɔ kpekpe wuiade esi ke fiesi ɖo la wokplɔ ame geɖewo siwo gbɔgbɔ vɔ le wo me la va egbɔ eye wokplɔ nya xe nya gbɔgbɔ vɔwo dogoe eye woda gbe le ameneni hã eda gbe le ameneni o ame siwo ame be ameneni ma hã woxane le ameawo dome eda gbe le ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti kpekpe wuiadrelia bena woawo nya si ke wogblɔ ɖi to Isaya nyagblɔɖila dzi bena eya ŋutɔ tsɔ miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple dɔlélewo ɖo eɖokui dzi. Marko agbalẽ tame wuiade kpekpe wuiadrelia Marko tame wuiade kpekpe wuiadrelia ke dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo nyame yiwo katã le radio gbɔ me xɔ se be nyehã mi xɔe se la nyamewo le radio telewo dzi le tuta le se miabe ŋkɔ tso Ondo ƒe anyigba ya dzi kple Togo dua katã mea ebe dzesi sia la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo xɔe se la ebe Yesu be yeƒe ŋkɔa dzia nyanya gbɔgbɔ vɔ̃a dogoe nyaƒo nu kple aɖe yeyewo kpekpe wuinyia woalé edawo eye dawo mawɔ vɔ ɖeke o eda mawɔ ɖeke ŋutɔ maga awɔ vɔ le nu o eye be ne wo nunuwame hã mele wo si ge o woatsɔ woƒe asiwo ada ɖe dɔlélawo dzi eye woƒe lãme la sẽ kpekpe blavelia gblɔ be ke woamewo yi ɖaɖegbeƒã nya la le afi sia afi eye aƒetɔ la le dɔ wɔm kpli wo
le nuse dom nya la to dzesi si wo kpe ɖe wo ŋuti la amen. Gblɔna be amen. Nu velia le teƒe ya, nu velia yenye ŋutifafa ƒe gbedada na lubɔ yiwo le xanu, ne lubɔwo le xanu, lubɔwo le sepeve, lubɔwo tsi dzodzoedzoea, nɔvinye va Aƒetɔ Yesu gbɔ. Elabena meve gbɔa, ŋutifafa meli na o. Egblɔ be ŋutifafa meli na nu ka ame vɔ̃ɖi o. Ta nɔvinye lubɔwo yi ke le xanu le sepeve, aba le ke ne tsɔ ŋutilãwo va Aƒetɔa gbɔ me ne dagbe le nu na yea, nenema ke natsɔ lubɔwo hã va Yesu gbɔ eye ma ta ana be ŋutifafa age ɖe wo lubɔ me salmowo. Ebe Yehowa ato ŋusẽ le yeƒe dɔ ba dzi wo ame si ke kpikpi nea ebe Yehowa akpe ɖe nu le dɔ ba dzi. Salmo tabla ne vɔ ɖekɛ ma, Yehowa akpe ɖe nu le dɔ ba dzi la. Ame kpe to meku ne wo vɔ. Yeƒe lubɔwo le nu xam le dɔ lém. Yeƒe lubɔ le dɔ lém, le veve sem. Yeƒe lubɔ gbɔdzɔ. Eye ele nu xam ale gbegbe be magate ma wɔ naneke o. Vevesese yɔ lubɔ me nɛ. Yeƒe lubɔ be vevesese wɔ be ame tsia katã elolo da ɖe anyi. Ebe ɖe Yehowa akpɔe ta, axɔ eƒe agbe. Eye ebe akpe ɖe nu le eƒe dɔba dzi. Salmo eta 10 pipi veya. Ebe wo Yehowa kpɔ nublanui nam. Pipi 3 le ƒe me. Ve nunye labena nute, nunye beli, dagbe le nunye labe ŋɔdzi le nye ƒuwo pipi enea. Ebe dzidziƒo nye lubɔ ŋutɔ, nye lubɔ lo, ele kpɔma, nye lubɔ ŋutɔ. Eye wo Yehowa va se ɖe kayi pipi amatɔa, Yehowa trɔ kɔ ɖe ne naɖe nye lubɔ. Yaɖo yi le la, lubɔ wa. Ehiana gaɖeɖe, ehiana dɔyɔyɔ. Ebe Aƒetɔ ɖe nye lubɔ. Elabena ebe xɔnam le woame nuveve la ta. Yeremia tabla 3:1. Elabe Yehowa aɖe Yakob eye wòaɖee tso wo si me, tso alɔ si ke sesẽwi la me. Nɔvi, nenye bena mieli, ne kpɔ be ɖe ame aɖewo li yiwo nye ŋusẽtɔwo, wole da yi antsrɔ eye magate ma nɔ agbe le ŋutifafa me o. Eye ame yiwo le ƒu ɖem na lubɔwo la, nɔvinye tsɔ wo lubɔ va na Aƒetɔa. To na Aƒetɔ be ne ɖe eƒe lubɔ le ame siwo sesẽ wo la ƒe asi me. Medo gbe ɖa ɖe tɔ be ŋusẽ ɖe kpekpe yiwo kpɔ ŋusẽ ɖe dziwɔ ŋdi ya, ele vo tso alɔme na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me kpekpe 12. Ebe woava tso aseye le Zion ƒe togbɛ dzi eye woanye si ɖe Yehowa ƒe nu nyuiwo dzi, ɖe lu, ŋɔe kple ami, alẽviwo, nyiwo dzi. Woƒe lubɔ anɔ abe abɔ si wode tsi elekpea. Woƒe lubɔ la anɔ abe abɔ si ke wode tsi ene. Eye nu magatsi kɔ na wo azɔ o. Hallelujah. Gblɔna be amen. Oh, nuxaxa yi le lubɔ me na wa ɔɖe dzo. Ebe yana wo ŋutifafa, yana wo dzudzɔ, yana wo kpɔɖeme, yana wo dzidzeme, age ɖe woƒe lubɔ me. Eye woƒe lubɔ magaxa nu azɔ o. Luka 4 kpekpe 8. Luka 4 kpekpe 8. Ebe Aƒetɔ la be gbɔgbɔ le dzinye le si ta wosia mi nam ɖo be maɖe gbeƒã nyanyuia na me dahewo. Etɔm ɖo ɖa
be ma dagbe la mesio pe jigba la nu ekpe ya menye ntsi la be nyagbe mo le lo amesio pe luvon pe jigba eye be ma degbe pa gadede na nu kadokusi nono na gameno lao nu pokpo na nkwa agbato mana mesio le funya omi la wa no dokusi me dogbe da de tabe luvon Yesu ne de galuvon le dikanya le Yesu pen comme no ton lia le tepe ya miakpo yenye toyoyo kwasi sikelina luvon yo le nyon Samuel gbanto pepe wiaton Samuel pa gbe le gbanto taba vodeke pepe wiaton ebe Hana donu dobena nyapeto ebe menye nyonu sike menu kakale ele ko Hana me le dolem le nchila molo ebe nunola Eli nyenye nyonu mala sike menu kakale nyamanu wen alo nyamanu asese o ke mele nyeluvon trom le kokom da fe toben kume te ku ya dia ebena mega po o dollar ebe mega bu o dollar nyonu abe amedigbo e o eyenye hia o ple nyenu kakao nu mefonu le pase de fifi piku yandre lia Samuel gbanto ka gbanto klemiele tete Eli blone bena yi le nu ti fafa men nyo ha mele be fa dem no le dia be he le ti fafa melo Israel pe mawula na awo nu sike ne biela na o piku yenia edonu bena ne eve wo dola nyonu nuko emegbe la nyonu la lefe mo eye wo dunu eye megato mu azo o elabena yepe gbogbo agbe trogede me de ya ma one dagbe olufon me bebe ne dagbe wo gbogbo hamela yes eya yenye meme be doyoyo ememe doyoyo enye ame ememe to abe doyoyo ha le bebi de abale kenya benchila be lupo ha anuchila ha hia doyoyo ene ta anyebe menya mere kai ne nyele o wagbon le asio lupo le me o nuchila la sio ta wo amechia be do fede pepe ya ekpe ya yikeme lukaka bevesese chaka ejigbagba numo kata o nye agba tere jiwa va peton la gbo eye adagbe le luvon unchi abale wa adagbe le luvon unchi a adagbe le wo gbogbo hanchi salmo alofa de ka la ne vendre lia salmo alofa de ka tabla ne vendre lia ebe adagbe le jigbagba onu oh ekpe ene cho ne fuengea ache ne jiwe gba ebe ya amesike dagbe le jisio gba lanu eyo bla ofe abio kekpe ne ebe eya enya le tivio be kekleme eye nya o katsa be kekleme kekpe ato aglobe mia maula lolo epenu se triako kolo femele fenu nyanu o Yehowa ayoto blibo Oseya bagbaleta wiene pepine Oseya bagbaleta wiene pepe enelia teda ebenade ebe ana made demegbe na made choda le nuka monjojo aji peti anyigba jiji adejia ye ogoglombe o nkata mele do ayale
mele kpe fuale eye abaleke ɖevi ma gblɔ bena ye fofo ƒe aƒe me dɔtsɔlawoa be woame ne le afi ma eye yea ye le afi ya le nu xam le veve sem le nuɖuɖu makpɔ ma alo nu maɖumaɖu me ma hã be ɖe mayɔ dɔwɔƒe asinudɔwɔwo eye elabena makpɔ nublanui na wo kpekpe enyia kpekpe nyilia ebe Efraim agblɔ bena nu ka magatsɔ legbawo awɔe ma hã elabena mele ŋku ɖe enu elabena eya kpekpe ame asiekea kpekpe ame asiekelia le kpekpe woa le vegbeme ma ame si ke nye nunyala la ne se nu sia gɔme ame si gɔmesese le la ne dzesi elabena Yehowa ƒe mɔwo dzɔ eƒe dzɔdzɔ nye nyuie ame dzɔdzɔwoe zɔa edzi ke ame vɔ̃ɖiwo adze anyi ɖe edzi woe ama dze anyi o lo woe la nye nunyala ma ase gɔme be dɔyɔyɔ li na ŋutilã dɔyɔyɔ li na gbɔgbɔ kple luʋɔ siaa Yohanes gbãtɔ ta gbãtɔ Tikivea. Yohanes ƒe agbalẽ tɔ̃lia Tikivea taplatie elɔlɔtɔwo. Mele gbe dom na la. Mele dzidzim la. Lɔlɔtɔ mele dzidzim be nuwo katã na dze edzi na wo nyuie eye wo lãme nanɔ sesĩe la. Abe ale si ke wo luʋɔ ale nyui ene. Nenye be lã esusuwo mele dɔ wɔm nyui. Nenye be ŋkuwo mele nu kpɔm nyui o. Nenye be towo mele nu sem nyui o. Nenye be asiwo nu se mele me o. Be wate ma tsɔ nu ale nu o. Nɔvi nate gblɔ be ye le sesia. Nenye be nutilã ba fi ɖe le dɔ lém ɖe leke wo le miate ma wo anu mi ŋkɔ ma hã nuwo mate ma dze edzi na wo ɖe vɔ mekpɔ vɔ ɖo. Nenye be nu xaxa bebe sese le dzia me edziwo gbã luʋɔwoawo da bie ŋtsi ye abimɔ na wo le bebe sema nɔvinye leke la wɔ ate ma nua dze edzi na wo nyui ma hã ne dziwo gbã ye gasia game aɖatsi anɔ sasram le ŋkuwo me na wo ɖe ye wɔme tsia katã ne tsaka le xaxa yiwo katã me tom ne le ta eye nuwo katã tsaka ɖe nɔvi eɖe fia be mi hiã na aƒetɔa ƒe dɔyɔyɔ eye ne miekpɔ dɔyɔyɔ hafi ye nuwo katã na dze edzi na mi nyuie eye mianɔ sesĩe me be eye mianɔ lãmesẽ me gblɔna be amen anɔ lãmesẽ me ne emlɔ anyi amlɔ anyi nyuie menye be anɔ zadoma dalɔ anɔ anyi kakakakakakaka afɔ ne mlɔ anyi gaƒo ɖeka afɔ eva lɔ la kɔ na o eye ayi ŋgodo agbɔva abe yava mlɔ anyi vi ɖe gasia gamea tame bum anɔ tame bubu anɔ tame bum tame bubu yɔ dzime no kakakaka ewɔ ame tsia katã me fu le ɖokuiwo me ezã me kpawo ŋkeke me kpawo nɔvi mele sesi ɖo eye atɔna be wo be ya ye be dɔ lé me o ye ŋkume gbana yo nɔvi nye ewoe ma ye ezã eglo ŋkeke agloa ŋdi ya ewɔame ma aƒetɔ ava gbɔ be ya da gbe le nuwo me be la da gbe le nuwo la ada gbe le nuwo blibo le ŋdi ya le luʋɔwo gbɔgbɔ kple ŋutilãwo me eye na xɔ nane yi ke mexɔ kpɔ kpɔ ɖe nu nane dzɔ ɖe dziwò le ŋkekea me eye ele tame bum tso nua ŋuti nu ka ŋutɔ dzɔ ya nu ka tame be wɔ nu ya ɖeke nu kata ele nyawo biam ɖokuiwo se nyawo biam ɖokuiwo se eye ne ele nenema kakakaka akpɔ be ezã do madalɔ ye la va dzɔ ɖe dziwò egɔme be nu kaka le dzime na o nɔvi tso ŋdia dzia atrɔ zɔ aƒetɔ ƒe lɔlɔtɔ
Bebe trɔnzu Yesu ƒe nu ka lɔlɔtɔ. Anyapɛtɔ be lɔlɔtɔ. Ele dzidzi be azɔ nuwo na dze dzi na wo la. Na nɔ sesie aba le si. Wo luʋɔ hã le nyuie ene. Luʋɔ wa anɔ nyuie lo. Bebe luʋɔ de anɔ nyuie la. Elabena ne yɔ aƒetɔ be ŋkɔ atɔ na o. Anya be luʋɔ ma ele nyuie. Ne hiã ne Mawu nya. Ne se Mawu nya ase gɔme. Axɔ ɖeɖefia. Eɖefia be luʋɔ ma ele wɔm nyuie. Ele sesie. Eye na fisia fi ke yim wolea agbo le ʋuʋum ne. Eye fisia fi ke wo yia. Wo be mi le nɔ teƒe we vae. Fisia fi ke luʋɔ ma yia ele yim kpakple dzidzɔ. Eye naneke ŋutɔ mele hiãme o. Eye ele zɔzɔm kple kaka ɖe dzi. Ele ƒoƒom kaka ɖe dzi tɔe. Ɖefia be luʋɔ ma le wɔm nyuie. Medo gbe ɖa be tso ŋdi ya. Mawu ne he nu nyui va na wo ŋutilã gbɔgbɔ ƒe luʋɔ katã na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tso ŋdi ya dzia se ɖa ne yɔ Mawu la tɔ na wo. Mebe Mawu ne yɔ Mawu la tɔ na wo la. Nu xaxa mo katã le ɖe dzo. Aƒetɔa ƒe dzidzɔ anye nu se na wo lo. Lãmesẽ ne va na wo. Lãmesẽ la. Dzidzɔkpɔkpɔ la. Kɔkɔenyenye la. Eye dziƒo anye wo nutega. Ma dzidziwoa dziƒo mana yi godo. Tamesẽ me ɖe tso azɔ. Eye miatɔ gbedodo ɖa ato na aƒetɔ be nu nyui yiwo katã kava ɖi xɔ va ɖe me la. Aƒetɔ tsɔwo nam. Lãmesẽ ne ge ɖe gbɔgbɔnye me. Lãmesẽ ne ge ɖe lãme nam. Lãmesẽ ne ge ɖe luʋɔnye me. Tso fifia dzi tsɔ yina ɖaa la. Lãmesẽ blibo. Be manɔ sesie anɔ dzadzra ɖo ɖi to kɔkɔenyenye me. Hena dziƒo yeye le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gblɔna be amen. Megakpɔ dzo lo. Megakpɔ dzo. Fifi mi se Mawu nya vɔa. Azɔ mi le gbe do ge ɖa. Ke nua sɔ. Natɔ gbedodo ɖa. Ase gɔme be Yesu si ke gbɔ ne va. Yesu si ke ƒe nya sem ne le ya. Ekpɔa nublanyi na me. Yesu kpɔa nublanyi na me. Eye ele dzadzra ɖo ɖi be yaɖe nublanyi kpɔkpɔ afia o. Edo nugbe. Eye awɔe. Kristo nuteƒewɔla ye. Yesu ya wɔna nuteƒe. Ale si wo da gbe la mo ŋuti va yi la. Egakpɔtɔ le gbe nenema. Agawɔe na me. Was talking to him, and the man was looking for healing for his servant. And Jesus said, I will come and heal you. I will come and heal you. I will come and do for you. Christ is by your side. Yesu to globe me bona be ma takpele Sickness you have, Yesu bona ko atakpele chi lubo we le tolema Yesu la takpele chi gbogbo we le tolema Yesu la takpele chi o la me nto egbele na wa Yesu la takpele chi o tu ya kwese. You also believe Apakia clear all the doubts and your comment unbelief. Whatever the enemy is saying to you, you don't hear the enemy and forsake the Lord. The man believed and he had his miracle. Let's believe and have our miracles right now. We have to make progress. Healing and the blessings God has been showering upon us right from the beginning of this program, at Ondo, blessings have been pouring down, and the Lord has not finished with us. He has upon us today also, and the evening will do in the days ahead. But how do we make the progress? The key is in your hand. The key is my hand. Your faith will make you whole. If you hear all these things and we don't have faith in them, there is nothing we can do to receive the blessing. But you can believe as others have believed and got their blessings. Your faith will make you whole.
ya aƒetɔ Your xɔ na faith woa will make you whole. xɔ aƒetɔa The dzi se man did not xɔ go aƒetɔ back. la dzi se He followed the Lord wòaxɔ na o. after he received his eye miracle. si ke aƒetɔa yɔ We dɔa do me not mawo go vɔa back into sin. We do aƒetɔa not go wodze back into aƒetɔa the yome wilderness. wodze aƒetɔa Let's yome abide by wodze the yome Lord eya until ta receiving mina blessings upon mina blessings. mina ne Salvation, miawo hã healing, mia atse deliverance, and aƒetɔa all yome kinds of blessings. miakplɔ aƒetɔa Let's ɖo forsake the world. megasi eƒe nya vɔa ava gblẽ da ɖi o megasi eƒe nya vɔa ava tso le aƒetɔa gbɔ We have received, you will nɔa make gbɔ progress in the blessings nɔ every day. Yesua gbɔ Every to dzinɔla day. He wòe wɔ said, tsatsia your daughter be yeadze will be Yesu healed. yomea enyo And when the man inquired, it Kpɔtɔ nɔ was Yesua at gbɔ that very moment esi Jesus ke made ŋutsu the ya se be pronouncement that gaƒoma pɛpɛpɛ di healing eƒe came, dɔ la the ƒe deliverance lãmesẽa as you are here, all what you Ah, are hearing esi ke ne is se your healing Mawu and nya your le du ya deliverance. kaka be kɔ It's vɔa your healing and your deliverance. dɔyɔyɔ ele va na wo You ma will make progress. gaɖeɖe le You va na will wo ma make progress. be na yi Praise the ŋkɔ Lord. Help me to make progress. aleluya And when be we make dziƒo the progress, ado it's wo not ɖe ŋkɔ we alone. dziƒo la It's do wo with ɖe us ŋkɔ and our household. le Yesu Kristo With ƒe us ŋkɔme and our eye household. menye míawo ɖeɖe o The blind mía kple man míaƒometɔwo was míabe ƒometɔwo challenged katã that because be of his míanɔ faith in the sesie Lord, he was míanɔ able to sesie overthrow míakɔ all aƒetɔa dzi his se opposers. And whatever opposition will Eye- come in our way, as we are Meka. walking in the way of blessing, let's behave like Esi the ke míele blind man who dziƒo got ƒe healed. yayra And wherever we mɔ are, ya dzia Jesus is by us. Yesu Jesus was still following the sɔgbe man and making akplɔ sure mi. that what he has received, he ele will not kple mi lose it. ele mía gbɔ Jesus is following us. le Yesu ƒe Even at ŋkɔme the end of this ele program, kpakple mi Jesus is with you. le Wherever you dodo are, ya mea ele let's kpakple wo make sure that we keep le the radioa blessing gbɔ ɖa God ele has kpakple given wo to us. esi Let's ke ne le pray do for gbe ɖe grace gaƒoƒo ya mea to come, aƒetɔ la ele gbɔ wo ta do gbe ɖa for the life of God to Apie. come into us. eƒe Let's pray for amenupepe grace, for bia eƒe righteousness. amenupepe Let's pray bia for yeƒe grace and power amenupepe la to yeƒe conquer sin, amenupepe to conquer yeƒe Satan, to amenupepe conquer the world. bena The ɖu devil is satana dzi furious because bia he yeƒe knows his time ŋusẽ is short. bia eƒe But the ŋusẽ le people ɖoɖo ya who yi are ke nye ŋusẽ yi standing ke on na the amewo truth ɖu of the word of atsia God, aleluya who are standing bia by ŋusẽ ma grace, bia ŋusẽ who ma are le de ya standing in natsɔ righteousness, anɔ who yeƒe are standing by the kɔkɔenyenye me power of God. anɔ Nothing can dzɔdzɔenyenye me dethrone them. do gbe ɖa You will fight and win. do gbe ɖa Tell the be Lord naneke that you ŋutɔ want to stand for mava him. While ɖe ɖa others are falling down le for ƒe mɔdzi sin ame and Satan and the bubuwo world, we will continue dze to anyi. stand. And the Wote word de of megbe God tso is aƒetɔ la our gbɔ weapon. wote We read the trɔ word of megbe tso le We aƒetɔa gbɔ gake meditate wo upon ya the word of God, gake wo and ya we akpɔtɔ preach the word of God. alike The word of God is gomgom always in our mava hearts mava and our minds. le When we aƒetɔ do la that, me by the grace of God, die eƒe amenuveve all blessings ale will be eƒe continue yayrawo in katã our lives. woakpɔtɔ We'll be able to glorify anɔ God wherever we sasram are. le woagbe me We're able to keep anɔ our sasram hearts le woagbe me pure. le Yesu We're able Kristo to ƒe keep ŋkɔme our hearts die holy. amenuveve be wo We're able to keep edziwoa our hearts eme nakɔ right in the agbewo me sight of the Lord. nakɔ gbɔgbɔwo me Pray. nadza The Lord has Do gbe made ɖa. us new creatures. do gbe And we ɖa are not going back. be We abe will stand firm. nuwɔwɔ We yeyiwo stand enea solid. We mi stand steady magatrɔ all yi the days of our lives. agbeƒoƒoa me o Pray and tell ayi the Lord nuƒoƒowɔwɔ dzi o we should be do gbe ɖa considerate. We have Ba to aƒetɔ ne kpe ɖe consider ŋtsi the o provisions God has given aƒetɔ ne kpe ɖe for us. ŋtsi o Food. be Look at the natsɔ food asi you eat. kɔkɔ As the message was na going on, nunana it yiwo was katã running through wotsɔ your mind. ta ɖe anyi na mi All the things you are Edanye eating and it gbɔgbɔme has ƒe brought trouble upon your enuɖuɖu yi life. ke nye Let's Mawu pray and nya ask God to esia me ne do gbe forgive ɖa be us aƒetɔ and to aƒetɔ help us aƒetɔ so kpe that ɖe we will ŋtinye not go back into all aƒetɔ those kpe things ɖe to ŋtinye be attract sicknesses nye into our ma bodies, our aga souls, ve and our nɔ spirit. agbeɖewo Let's nɔm pray nu that yiwo God will help míeɖuna us to medze o feed on the word of eye God. wò Feed do on adɔ mía the word of God. míaɖe asi le numɔ dzi Feed on the word of le God. Yesu ƒe All ŋkɔme the ye meetings of mía the church. You a will not pick and tsɔ choose. Mawu You will nya make sure that you ƒe attend nyateƒeawo to lae receive the best from the anyi Lord mía able to ɖokuiwo carry do you gbe through ɖa life. anyi mía Job ɖokuiwo exalted the le word Yesu of God Kristo ƒe above ŋkɔme everything he had. He had riches. He had everything. But that was do not gbe the ɖa preoccupation of his do gbe mind. ɖa He centered on the word of God. And as ŋutsu we ya are talking le now, Biblia he mea has made
etsɔ gotanuwo de ɖe ko tsɔ asi kɔkɔ eye medzi mawunya ƒe nuɖuɖu tsɔ nyi yeƒe luʋɔ o menye abolo ɖeɖe ko ŋuti mianɔ agbe ɖo awɔ mi manɔ agbe ɖe abolo ɖeɖe ko ŋuti o vɔ boŋ ɖa mianɔ agbe ɖe mawunya hã nu elabena mi menye ame ɖeka ko nu ɖeka ko mienye o vɔ ŋutilã le mia si luʋɔ le mia me gbɔgbɔ le mia me togbe ɖa be menye kekeme nuwo ɖeɖe ko ŋuti mia asi dzi ɖo mia ƒu du kpasa ɖo boŋ la miatsi gbɔgbɔme ƒe nuɖuɖu ale bena gbe yi gbe na tso le anyigba ya dzia luʋɔ nanɔ sesie luʋɔwo nanɔ sesie la be na ave kpɔ aƒetɔ la le Yesu ƒe ŋkɔme. As we bring the program to a close, if you have any problem in your body, nenye be agba ɖe gale dziwò dɔléle ɖe le luʋɔwo me le gbɔgbɔwo me le luʋɔwo mea xɔ Mawu dzi se be le ŋdi ya yi ke mía atɔ te ɖe mɔ ƒe ŋgbedodowo dzia aƒetɔ la atɔ na mi le Yesu ƒe ŋkɔme. Mawu gã míeda kpe na wo ɖe wo dɔmetɔtrɔ kpemblanyikpɔkpɔ ta Mawu meda kpe ɖe nya yiwo katã ele ɖe fia mi tsɔ ku ɖe wo nublanuikpɔkpɔ ŋuti aƒetɔ wo nublanuikpɔkpɔ nu metso aƒetɔ medo gbe ɖa ɖe ame sia ame yi ke le to dzi se wo nya dekanyia ye ne tsɔ xɔ se na de mia mea Mawu medo gbe ɖa be nu kake nyi vevesese nukaka yiwo me tom yiwo le eye ame yiwo mekpɔ trɔ dzime oa ye nu vɔ̃ wɔe be wole xa nu le vevesese mea aƒetɔ medo gbe ɖa ɖo ta be nakpɔ nublanui na wo natsɔ ƒe nu vɔ̃wo ake wo eye nana be ɖeɖekpɔkpɔ na ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ ɖɔɖɔɖo ne ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa eƒe dɔyɔyɔ enye viwo ƒe abolo ya etsɔ abolo geɖe tsɔ na mi ta le keke nye dɔléle le keke la nye vevesese le viwo ƒe agbe mea ŋdi ya medo gbe ɖa be dɔlélewo lãme gbegbewo katã gagbe le wo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ do wò asi ɖo ɖa eye nàyɔ dɔdɔnɔwo me yiwo te ɖe toa aƒetɔ to kawo eye medo gbe ɖa be Yesu ƒe ŋkɔ yi ke ƒo ŋkɔ katã ta eɖu dzi na wo le Yesu ƒe ŋkɔ sese ma dzi medo gbe ɖa le amen. Woyra mi eye madzidzi la miagadogo le tiɛnsi ya le ga deme tututu Mawu yra o. I will see it removed out of your body.